Nĩ mũhatĩkano wa ngari ũrĩa wĩyumĩrĩtie barabara-inĩ ya kuma Isinya gũthiĩ Kiserian na gũcũngĩrĩria mĩhang'o ya ũthii na ũkui ĩtharare kwa ihinda mwena ũcio. Mũhatĩkano ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ aikari a itũra rĩa Kikuria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya ithũĩro arĩa marũrũnganĩte na kũhinga barabara ĩyo makĩenda ĩthondekwo amu o ũrĩa mahinda marahĩtũka no gwĩthiĩte na mbere na gũthũka na gũthararia mĩhang'o ya ũthii o hamwe na ũkui mwena ũcio. Hiyo barabara imekuwa shida. Mtu akigonjeka ama mama akizaa inabidi tubebe na mashuka ama kitanda. Tumebeba wakina mama karibu 3 wakiwa wanazaa juu ya barabara. Kwa hivyo leo tumekuja huku na uchungu mwingi. Tuko na shida sana ya barabara. Watoto wetu hapiti barabara, hakuna njia hapo Kikuria na tuko na shida sana, tunalia. Hata tunabeba wa mama kwa kitanda. Sasa tuko na shida sana. Kũringana na ikaria ya atongoria ao matũraga mameragira nĩ makũmathondekera barabara ĩyo ĩndĩ ciĩranĩro ici itikinyanagĩra na nĩkĩo rĩu matuĩte itua rĩa kwĩyumĩria kũrũrũngana. Mtusikize kwa sababu hii imekuwa ni wimbo tunaongea kila siku. Kwanza hata shule imetawanyika mara 2 juu ya mtaro, na hiyo mtaro imekuwa shida na kila siku tunalia tu, na hiyo mtaro imetokana tu na hiyo barabara. Kwa hivyo leo tumekuja na uchungu mwingi na tunalia, mtusikize. Serikali ya Lengu atusikize tafadhali. Wapi gavana yetu? Wapi ndio Isholo Isaiah hapa? Na wanatudanganya tu. Na hatutaki leo maneno watudanganya. Tunataka haki yetu. Munini wa komishona wa Isinya Henry Rob nĩ anyitanĩire na aikari aya na gũtabania mũcemanio nao kũrĩa amũrĩtie mahingũre barabara ĩyo amu mĩhang'o ya waki wayo itanyĩtwo kwambĩrĩria ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte. Na wamama wamekuja kwa wingi kutaka haki yao barabara itengenezwe. Nimeshukuru sana ofisi ya governor. Mheshimiwa amekuja hapa, ameahidi katika siku 14 hiyo barabara itatengenezwa. Sasa hii imewekwa procurement, alafu contractor atakuja kwa barabara. So MCA wa area ametuashua hii barabara itakuja kutengeneza. Nimetembea tuona kwamba security imelindwa vizuri. Kurerekana barabara ĩyo ĩthũkĩte gĩcunjĩ gĩa kilomita itanyihĩire 13 iria ciagĩrĩire gũthondekwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.